بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Allah subhanahu wa ta'ala оқылған аяттардан пайда болған сауаптарды жалпыбыздан дуа талап қылған, дуа үміт қылғандардың сауаптарына бағышталған болды. Ошолордун катарында мечит салып берген Эркин акабыздын атасы Сарпаш мырза менен эне Саламат эжебиздин рухтарына багышталган болдук. Ошондой эле ушул Көкжаңак шаарынан имам менен өтүп кеткен бардык момун мусулмандын рухларына хадия кылган болдук. Кудайым күнөөлөрүн кечирип бейишинен орун берсин. Саллаллаху таала аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Амин. Бирахматика я архамар рахимин. Кетебиз бегана. Жақынырақ. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин вал акибату лил муттақин. Саллаллаху та'ala аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу момун мусулмандар, урматтуу аталар, урматтуу агалар, биздин бүгүнкү сөзүбүз жөн эле фыкыхый же акыйдавый маселе эмес, балким таксырым жим отуруң. Биздин сөзүбүз жөн эле бир фыкый маселе эмес, балким жалпы ислам түшүнүгү жөнүндө айта турган бир сөз болот. Азыркы учурда карап көрсөк, көп учурларда адамдар фыкыхый бир маселени айтып, тааратты бир жерде алыш керек, бир жерде мындай кылыш керек, же орозонун бир жери мындай, бир жери мындай деп бир кичине маселе менен алыш териш болуп отуруп, жамааттардын ортосунда уруш күчөп кеткен учурлар бар. Жамааттар болуп болбогон бир сүннөт маселе, же бир мустахаб маселе үчүн талаш тартыш болуп, мечиттер 2-ге 3-кө бөлүнүп кеткен учурлар дагы бар. Biz bugün жалпы мусулманмын дегенге таандык боло турган, бар бир мусулман үйрөнүп биле турган негизги маселелердин бири ислам дининин өзүнүн өзгөчөлүгү туурасында айтып бермекчибиз. Ислам дини васатия, ортолуктун дини. Чектен чыгып кеткен, ошондой эле чекке жетпей калган, артта калып кеткен дагы дин эмес, балким ислам дини ортолуктун дини. Орто деген сөздү кантип түшүндүрсөк болот? Ортолук бул эң жакшылык деген сөз. Мисалы үчүн, конок келсе аксакал ортого олтурат. Эмне үчүн орто? Ошол урматтуу жери болгондугу үчүн. Аалымдарыбыз айтышат, адамдардан ашык болуп кеткен дагы жакшы эмес, адамдардан кем болуп кеткен жакшы эмес, адамдардын ортосунда болгон бул эң жакшы дейт. Байлыкта болсун, дүйнөдө болсун, дегеле бардык нерседе. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалам айтат: "Хайрул умури аусатуха", иштердин эң жакшысы иштердин орточосу, ортолугу дейт. Биз кармаган дин, мусулман дини, мусулманчылык дин дайыма ортолукту карманып келет. Ортолук бул муътадил, бул инсаптуулук. Ибадатта болсун, зекетте болсун, ажылыкта болсун, акыйдада болсун, айтор динибиздеги бардык өкүмдөрдү карай турган болсок, дайыма ортолукту шариятыбыз карманат, ошол нерсеге бизге буйрук берет. Анткени ортолук гана адамды адам катары сактап калганга эң чоң себеп болот. Динибиз ортолук дини. Ошон үчүн көптөгөн аалымдарыбыз бул боюнча китеп жазып, ал эмес Кувейт мамлекетинде ортолук деп атайын чоң институт бар, ишкана бар. Ошол ислам дининдеги ортолукту изилдеп чыгып адамдарга жеткирүү маселеси боюнча. Ортолук маселесин сүйлөгөндө бардыгыбыз пайгамбарыбыз алейхиссаламдан болгон бир хадисти имам Бухари риваят кылган көп келтирет. Ан Аиша радhiyallahu anha qalat: "Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem iza أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر
فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. رواهما البخاري. İmam Bukhari rivayet kılgan hadiste Hazreti Aişe enemiz aytat, Peygamberimiz aleyhisselam sahabalarga buyruk berip iş dayındagan uçurda alarga ortoço işler dayındayt ele. Adam kötörө alбай turgan, adam kıynalıp kete turgan oor işlerdi жүктөбөйт ele, jana ötө жеңил болот işleri бербейт ele, balkim ar abaldын özüne jaraşa ылайык берер ele, tapşırma berer ele. Munu köp baykaybız. Peygamberimiz aleyhisselamga kelip kebir adamlar surayt da, "Ausini, vasiyat kılın." Vasiyat berin degende Peygamberimiz sen tahajjud namazı kaltırбай oku deyt ele. Başka birisi kelip uşunday suroo surasa sen açууlanba deyt, la tagzab deyt ele. Başka birisine munday mine üçün uşuntip Peygamber aleyhisselam жооп берет ele dese, ar kimdin awalına jaraşa oşogo jaraşa masele aytat ele. Misal üçün uyda ata-enesiz baldarыңыз бар, 5-10 балаңыз бар. Ошол 5-10 балаңызга бардыгына тапшырма бирдей бербейсиз. Той кыла турган болуп калса, атаң аш бересиз. Үй той кыласыз. Анан тойдун масруфаттарын бөлгөндө чоң улуңузга муну өлүп бересиз, кичинеге муну өлүп бересиз, башкасына муну өлүп бересиз. Эмне үчүн? Ошолордун абалына жараша. Бардыгына бирдей салык салбайсыз. Ошол сыяктуу Пайгамбарыбыз дагы буйрук бергенде ар бир адам көтөрүлө турган буйрук берет эле. Mına oşanda sahabalar aytıştı. Allah'ın elçisi, siz ötken günölleri çok peygamber bir keçirilgen, mayda günösü olsa dağı. Kerek bolsa kele turgan günöller daha keçirilgen, biz anda emespiz. Oşon üçün biz peygamber buyurgan buyruk emes, andan dağı gövrök amaldardı kılışыбыз gerek dep kör takvalı kılgan sahabalar bolat ele. Peygamberimiz aytkan çegaradan çıkıp ketkisi gelet ele. Peygamberimiz munday kıl dese, Peygamberin aytkan sözüne kantip amal kılabız, kişi günölleri keçirilgen. Biz günahkar pendabız dep, andan kövrök amal atkargan hareket kılıp adamda çarçap kalışat ele. Muna oşonda Peygamber aleyhisselam açıksı gelet ele. İnne atqakum ve a'lamukum billahi ana. Sizlerin en takvalar menmin. Sizlerin en takvalar, en şeriatı köp bilgeniңер muna menmin deyt ele. Bul degen söz din, takvalık Peygamber aleyhisselam menen boluş gerek. Birer adamlar dindi kattu karman olturup barıp olturup ana dinden çıkıp ketkenleri dağı var. Keyber adamlar dindi Peygamber öğretken tartipten bölükçöre karma olturup din oor geli olturup dindi karmağısı gelbey kalganları dağı var. Oşon üçün dinimiz daima ortoluktun dinimiz daima oşol şeriatka ılayık bolgon gana din. Şeriatımızda en köp targıp kılıngan nerse sadaka bergile deydi. Sadaka berseňer kapilet ölümden saktalasıňar deydi. Kapilet ölüm degen adam gütpögen жерden ölüp kalat. Misal üçün adam 70-80'e çıkkanda jakın kaldı deyip tayarlanıp, kepin orup, osiyatlarını aytıp kalat da. Kapilet ölüm adam gütpögen жерden ölüp kalgan ölüm. Samolotda ölüp kalgan ölüm, Huda saktasın jolda ölüp kalgan ölüm, paraxotda ölüp kalgan ölüm, aytar köp ölümler bolat. Sadaka muna oşol ölümlerden içinden jagımsız jaman ölümden, kapilet ölümden saktayt degen Peygamberin hadisi var. Demek daima sadaka verip жүрген adam jaman ahvalda ölbeyt. Ölümü jakşı ahvalda bolat. Sadaka balalardan kaytarat et Peygamberimiz. Sadaka bergen adam başına balaya gelbeyt, gele turgan bale oşol bergen sadakalar menen jok bolup ketet deyt Peygamber aleyhisselam. Sadaka ömürlerde uzartat deyt. Sadaka rızkına beker veret, bereke veret. Sadaka tuğanın ortasına ıntımak veret. Sadaka musulman mu'minların ortasında mahavat oygotot. Sadaka ömürdü uzartat. Demek sadaka en jakşı nerse. On kolun bergen sol kolun bilbey kalsın deydi. Bирок Kur'an-ı Kerim'de dinimizdin ortaçulduq uşunçalık dengelde sadaka berip atkanda dağı ortaçuluk tukarman deydi. Bergen sadakanın dünyanın barın berip koyup köçede жылаң aç kalbağının deydi. Je berbey koyup uşintip bardığın tamçılatıp aç göz bolup da kalbağın deydi. Kur'an-ı Kerim'de İsra surasının 29. ayetinde aytat: "Ve la tec'al yedeke
مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. Kolundu bir otolu moynuna buup da kalbağının deydi. Eşteke berbeym, özümün de uşundu kımtını alıp, kolundu moynuna buup da kalbağının. وَلَا تَبْسُتْهَا كُلَّ الْبَسْتِ Bir otolu kolundu açık kılı uşundu cayıp dağı civerbeginin. فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا Özün lanet aytıp, özün kargış aytıp, ziyan tapkan avalda olturup kalbağının deydi. Demek uşul sadakanı berip atkanda dağı etiyet boluş gerek, ekonomdoş gerek, ortaçuluk karmanış gerek. Hazreti Umar Peygamberimiz iş kılgıla, amal kılgıla targıp bergende daima birinci olamda amal kılıp barsa Abu Bakr ötüp ketken bolat ele. Orada tutkula dese Hazreti Umar bir ay orada tutup barsa Abu Bakr 2 ay tutup koygan bolat ele. Anan kündörün bir günde Peygamberimiz zekat bergile dedi. Zekat bergile, sadaka bergile degende Hazreti Umar oylanıp oturup boldu. Şu bugün Hazreti Abu Bakr'dan ötömün dedi. Dep durup dünyasının ten jarını alıp gelip durup mına dep Peygamberimizge berse Peygamberimiz başı mınday kılıp karasa Abu Bakr oturgan eken Abu Bakr dünyasının barın götürüp gelip sadakaga berip koygan eken. Boldu. Ekinci men Abu Bakr menen ataаңdaşpayım dedi. Alar jakşam ataаңdaş bolat ele. Birok bul ayatga kanday tuura kelet. Hazreti Abu Bakr emne üçün dünyasının barın berip Hazreti Umar jarımın berdi. Azıda uşundaylarımız var bizde. Ne desen Hazreti Abu Bakr uşunday kıldı deydi, Umar uşunday kıldı deydi. Kur'an andan tıyıp atat bizge. Kanday kılabız desek, kimdin imanı Hazreti Abu Bakr'dikinday bolsa, Hazreti Umar'dikinday bolsa anda meyil al bere versin deydi. Peygamberlardan kiyinki en ulug adam Hazreti Abu Bakr. Eğer iman uşunday bolsa, kap oşonda berbegenden de bolvay tele dep nalыбай turgan, yakin bola turgan bolsan da meyli deydi. Birok aga jetpegендердиги жок deydi. Hazreti Umar'dın oğlu Abdullah ibn Umar ayalın süyöt ele. Anan kündördün bir günde Peygamberimiz aytdı, Hazreti Umar aytdı, ayalına talak ber dedi. Berbeyim, atası talak berdir albayt dedi. Degende ber talak dedi. Degende Hazreti Abdullah ibn Umar Peygamber Aleyhisselam'a aytdı. Atam ayalıma talak ber de atat dedi. Şeriat boyunca atası talak berdir albayt gelinine. Birok Umar aytkan bolsa ber dedi. Anken Hazreti Umar mulham. Aga Allah'tan ilham gelip turan adam ele. Oşon üçün azı kebir adamlar atası talak ber dese berip koyuşar, enesi talak berse berip koyat. Birok enesi betinci ota tatar atalgandı bilbeydi. Hazreti Umar'da ata olsa talak ber dese beriş gerek bolat ele. Birok anda atanın özü jok hazır. Demek ayatka amal kılabız. Antkeni imanımız alsızlık kılıp oşo sadakanı berbegende mınday bolbay telek dep üyüңүздөгү ayalыңыз, kızыңız, balаңыз, koşunаңыз bardı kızı uçu kılıp jaman ahvalda kalıp kalbaş üçün etiyet bolуңуз deydi. Allah Taala Furkan Suresi'nin 67. ayatında ısrap kılbay sadaka kılgandardı maktap aytat. وَالَّذ۪ينَ اِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا Al adamlar kimdir? Nafaka kılıp, sadaka kılgan uçurda ısrap da kılbayt, anan pastik tömöndük kılıp berveydağı koybayt deydi. Alar ekönün ortasındağı ortoçu adamlar deydi. Demek sadaka berbey, jakşılık kılbay, biröge kayrındılık kılbay koygan adamlar, bular öte tömön, öte ıplas, öte palit adamların katarına koşuladı eken. Antkeni sadaka bizim malımızda birönün amanatı var. Birönün amanatını berbesek biz oşol ıplastıka oşonu menen jetip kala turgan bolup kalabız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat, tahajjud namaz okugula. Tahajjud okuganın soğuğanday, soğuğumunday dep köp narsa aytып berет.
Бирок кимде-ким тахажжуд намаз окуп атып чарчап калса, жатып уктасын дейт. Bir ayal masjiddagi iki türküge jippaylap koyup selkinçelekte kılıp. Ana Peygamber mescidke girip ya ne jippaylap koydunlar dese, palanca degen ayal kişi var, tahajjud namazını okuyup uykusu gelip ketkende uşul jipterdi moyunlarına asıp olat, jıgılıp ketsem jıgılıp ketpeyin dep oşentip namaz okuyup degende Peygamber kaytardı. Yok. Kimde-kim bir adam tahajjud okup atıp çarçap kıynalıp ketse jatıp uktasın, antkeni denesinin de hakkısı var onda. Hazreti Abu Davud Hasan isnat menen Abu Kinana'dan Abu Kinana Abu Musa al-Ash'ari'ni rivayet kılat. Peygamber aleyhisselam aytat, tömöndögüдөй amaldar ayta turgan amaldar Allah'ты uluktagan amalların katarına koşulat dedi. Birincisi, çaçı menen sakalına ak düşkön musulmandı urmat kılуу sıyloo dedi. Qaysi bir musulmanın başı menen sakalına ak düşüp kalsa, oşol ulgayıp kalgandığı için anı urmattap törgө ötközüp anı sıylay turgan bolsoңuz, bul Allah'tın özün uluktap atkanga barabar amal dedi. Aksakallarımızı urmattabagan, jaşlarımızı uzattabagan bizden emes dedi Peygamberimiz. Oşan üçün dinde olup, sakala qarıp, çaça qarıp kalgan bolsa, bul adam urmatqa tatıktı. Sakalı menen çaçın kırıvergen bolsa kantebiz? Görünbey atkan bolsa. Andı urmat kılıverer, antkeni çıksak bolup çıkat ele munuku. Bирок hem çıkıp durup appak bolgonu en jakşı eken. Ekinçisi, Kur'an-ı Kerim'de toluk jattap, çekten çıkıp ketpegen, çekke jetpey kalbagan, adiletli Kur'an'dı karmangan karı alımdardı urmatlı kıluu dedi. Karagıla, Kur'an jattagan, oşol Kur'an'a amal kılganda haddan aşıp çekten çıkıp ketpegen, gulu olup ketpegen. Tafrit, çekke dağı jetpey kalbagan. Gebir adamlar var, Kur'an'da oku jattagan, bирок amal kılbayt. Kur'an buyurgan amal kılbayt. Şeriatты atkarbayt. Ha uşunday jüreveret, jaylodoğuda jüreveret. Bul adam Kur'an'dın akıst atkargan jok, çekke jetpey kalgan, jetpey kalgan adam dep hesap esepteledi. Ekinci biri Kur'an karmayt, şunday katты kılım karmayt, keyde özünden özü dağı çarçak ete turgan bolup kalat. Şeriat aytpagan nerseni atkarıp, Kur'an'dagi keyber ayatlar natura düşünüp alıp turup, oşonu menen adamlarga dindi kıyın kılıp göstergüsü kelgen bar. Bulardı biz kör takva dep koyabız. Olarga bul da haram, al da haram, tigi da haram, ol da haram, nusu bid'at, nusu şirk, jaşaş yok bolup kalat. Demek Kur'an jattap, ilim alıp, amal kılıp, oşonu çekten çıkıp ketpegen bolsa, mına oşunday adam durmattaş gerek değil. Demek Kur'an alıp durup, Kur'an'a amal kılbasa, Kur'an'da alıp çekten çıkıp kete turgan bolsa, anda bular ırmatı tatıktı emes. Bular dindegi ortalık karmangan emes. Bol eseptelet. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kuluk münözü jönünde suralganda, Peygamberimiz Aleyhisselam'a aytatele al jönünde ayşenemiz, kana hulukul Kur'an. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kuluk münözü Kur'an ele dep aytatele. Peygamberimizin kuluk münözü Kur'an ele dep. Kur'an emneni buyurgan bolsa atkarıp, Kur'an emneni tiya turgan bolsa tıyırat ele. Ortalıkты karmanu adamdın күчтүү ekeninden kabar beret. Misal üçün açуулanu, gazap. Açуулanu kebirden açuu takır gelbeyt. Açuusu kele turgan uçurda açuusun keltirse de açuusun keltirбейт kebir adamda. Bul dağı natura. Kebir adam var, bolor bolbasın dersek açuusu kelip kıykıra beret. Bul dağı natura. Jakşısı açuu kele turgan uwakытта açuusu kelip, açuunu basa turgan uwakытта açuunu basa turgan bolsa, muna uşul bar kamal, mutlak bar kamol uşunday bir adam bolot. Hazreti Şafi aytat, bir adamdın açuusu kele turgan işlerdi kılıp, atayın açuusun keltirsen dağı açuusun keltirvese, al adamdın eşekten ayırması yok deydi. Antkeni seni şıldındap atkan, maskaralap atkan, hukuğuna ötüp atkan nerseni emne buzup atkan bolot.
Demek şeriatımızda açуулануу aram bolboyt. Kaçan çekten çıkkan açуулануу. Бирок ачуусу келген убакта ачуулануу бул ошол убакка керек. Анткени кээ бир адамда такыр ачууланбай койсо, өзүнүн укугу тебеленип, өзүн адамдар кортутуп коет. Ал эми болор болбос нерсеге ачууланган адам башка бирлерге зулум жеткирип коет. Пайгамбарыбыз алейхиссалам ачууланган. Бирок кандай ачууланган? Мына ошол ислам шариаты дини бузулуп, адамдардын укугу тепселип аткан учурларда гана ачууланган пайгамбарыбыз. Эгерде бирөө шахадат күбөлүк бергенде ката күбөлүк берип атса, ошондо ачууланган пайгамбарыбыз. Демек пайгамбарыбыз ачууланган мавакифтер, убакыттар, урматтуу бир туугандарым, болуп келет. Бирок ошол ачуулануу дагы шариаттын чегарасынан чыкпастан ачуулануу болуш керек. İslamdagi ortoçulduk adamdın içki dünyösü menen sırtkı dünyösü okşoş bolusu. Al degen söz, adam sırtın ele tarap, jasap, juup, maçalkalap, atır koyup, jasalgalay berбестен için dagı tazalaş gerek deyip. Muna oşondo çınıgı takvalık, çınıgı jankı Allah Taala kalagan masele muna oşondo gelet. Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresi'nin 159. ayatında Allah Taala aytat Peygamber Aleyhisselam'a وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Ey Muhammed, eğer de sen kopol, yüreğin kattu bolgonunda senin tegeregindeki adamlar tarap kaçıp keter ile deydi. Bul degen söz emne? Bul degen söz odonu bolboş gerek Müslüman adam. Kebir adamlar Müslümançılık degen bolsa öte odonu, öte kopol bolup dindi uşul diktatordun bir tartibinde gösterip koyganlar var. Molda dese de, şeriat dese de saldatday olup, bunday boluş gerek, tiginday boluş gerek dep hiçbir yumşaklık keltirip koy, yok андай emez. Allah Taala özü Kur'an-ı Kerim'de aytat, eğer de sen kopol, yüreği kattu bolgonunda senin tegeregindeki adamlar bardığı kaçıp tarkap keter ele, hiç kim kalbay kalar ele deydi. Demek davattagi davatçıga kerekli bolgon usul, uslup, uşul adamdın yumşaklığı. Adamdın söylegen sözünde manilүүлүгү. Adam jön nerseni söyleye berбестен, oşol tuğra nerseni söylep, oşo layık yüreği yumşak bolsa, mına uşul şeriattagi vasatilik, şeriattagi ortoçuluk, mına uşul urmatlı bir tuğandar. Bizdin şeriatımızda Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de aytat, ortaça ümmet de sıfatlagan Bakara Suresi'nin 143. ayatında وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Ey Müslümanlar, siler başka adamların üstünden güvölük verip güve boluğunlar için. Oşonda ile Peygamber Aleyhisselam silerin üstüne güvölük bere durgan güve boluğlar için men silerdi orta ümmet kılıp jarattım deydi. Ümmet, Müslüman ümmeti orta ümmet. Ortalıkta karmangan ümmet kandayça bul. Birinci mesele İslam akidasında ortaça ümmet. Biz Allah Taala'dan Allah dep bilebиz. Peygamberimizni peygamber dep bilebиz. Bирок kebir adamlar Allah Taala'nı dağı peygamberdağı bilişpet işengisi gelbeyt, anı жоқ dep düşünüşet. Bular çekке çıkıp ketkenler. Kebiri Allah Taala'ga işenip, anan Peygamber Aleyhisselam'a da işenip, anı Kuday kılıp alganlar dağı var. Peygamber Kuday, oliyalar Kuday, moldalar Kuday kılıp algan, şirk kılıp ketken, toğga taşka sıyınganlar dağı var. Bular dağı çekten çıkıp ketti. Bирок tuğra İslam, ortaça İslam, Allah Taala öz ordunda, Peygamber öz ordunda, oliyalar öz ordunda oluş gerek, biri birine aralaşıp etmeş gerek. Tuğra akida mına uşul mesele.
Kээ bir adamlar taptakыр эле Кудай жок десе, башка бирөөлөр көрүнгөн нерсенин баарын Кудай кылып алгандары дагы бар. А бирок мусулманчылыгыбыз да жок. Аллах Таалага сыйынабыз, Аллахтан башкага сыйынбайбыз. Орточулукту карманган дин мына ушул биздин мусулманчылык орточулук динибиз дейт. Кур'ан-ы Каримдеги Эхдина сиротал мустаким, бизди түз жолго баштагын деген аят, түз жол Эхдина сиротал мустаким, ас-сиротал мустаким мына ушул васатийлик, мына ушул ортолукту кармануу деген сөз. Эгерде инсан бул ааламда ортолукту карманып жүрө турган болсо, анда бул адамдын аяк бияка ооп түшүп кеткен коркунуч жок. İnşallah бейишке киришине ишенич чоң болот. Анткени ооп кеткен, чектен чыгып кеткен адам бул кулап түшүшү мүмкүн. Ортолукта жүргөн адам кулабайт, ортолукта жүргөн адам дайыма жакшылыкка сазавар, жакшылыкка ылайык адам болуп эсептелет. Şeriatыбыз ысырапты жаман көрөт. Бирок таптакыр мал дүние жумшабастан, адамдарга чай бербестен, адамдарга тамак бербестен өзүнчө жүрө берген дагы жаман көрөт. Жок, ысырап кылба, бирок той кыл, жакшылык кыл, элдердин бардыгына жакшы нерселерди бер деген маселелерди шариятыбыз дайыма бизге айтып деп көрсөтүп турат. Периштелер туурасында дагы ушундай. Аларды периштелер ыйман келтиребиз, кээ бирөөлөр периштелер дагы Кудай деп ыйман келтирип алгандары бар. Кудай Таалам ошол нерседен сактаган болсун. Ошондой эле мусулман үммөтү пайгамбарлар алейхиссаламдарга болгон акыйдасында дагы орточо үммөт. Кээ бир адамдар пайгамбарлардын бардыгына ишенишпейт. Кээ бир адамдар пайгамбарлардын кээ бирине ишенишпейт. Биз пайгамбарлардын бардыгына ыйман келтиребиз. Меники, сеники деген сөздөрүбүз жок. Балким biz peygamberlerin ortasını ajratpastan turup İsa peygamber, Musa peygamber, Muhammed peygamber, Adam aleyhisselam peygamber bardığı bular peygamber degen ortoçul akidanı hurmatlı bir tuğandar biz karmanabız. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytat: İnne dine indallahil İslam. Ali İmran Suresi'nin 17. ayetinde, Maide Suresi 3. ayetinde وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا diye ayet. İnne dine indallahil İslam. Elbette Allah'ın aldığındağı din bul İslam dini degen ayet geledi. Allah Teala özü sizlerdi ortaça ümmet kılıp jarattım diye aytıp, anan bizge düşürgön dini oşol İslam dini, bul oşol ortalıktın dini. Köp adamlar var, alardın okugan namazını okuy turgan bolsoň, alardın atkargan zikirlerin, tesbihlerini tata turgan bolsoň, sen basıp emes, uçup jüre turgan darajaga jetip kalgan boluşun kerek ele. Bирок oşol adamlardı karasaň, uçmak dursun, baskan putuna çalınıp basıp jüret. Alardın ireňinde, betinde, öňünde iymandın bir nuru jok. Nuru jok alarda. Amaldары köp, bирок nuru jok. Antkeni alardın kılıp atkan takvalığı kör takvalık. Alar şeriatты dindi özünü maslaştırıp, özünü ulayaktlaştırıp karmanışat. Din şeriat aga kızmat kıla turgan bolup kalat. Jaşöösü oşol şeriatka amal kılıp oşol şeriat arkılуу gana jaşayt. Oşol şeriat buga nantap bere turgan kural jarak bolup kalgan adamlar dagı var. Emne üçün bular oşol vasatiya ortoluk dindi karmanbastan dindi özüne layık oңdop түзөp algandar. Алардын кылганынын баары туура, андан башкалардыкы туура эмес деген этикат менен жашап жүрүп калган адамдар бар. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de aytat: Ya eyyühellezine amenu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lekum ve la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tedin. Ya eyyühellezine amenu, o iman geltirgen mu'minlar, la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lekum. Allah Taala sizlerge halal kılıp bergen, adal kılıp ruhsat bergen nerseler
aramga çıgarbagıla deydi. Şeriattagı adal nerseni aram dep aytpagıla, çekten çıkpagıla. Allah Taala çekten çıkkandardı jakşı görбейт deydi. Köde biz şeriat ruhsat bergen nersege de haram dep fatwa berip alganыбыз көп эле bolot. Özübüz körбөгөн, özübüz bilbegen nerseni haram dep aytabız. Oşentip aytkandыгыбыз özü bizdin günökör boluşubuzga sebep bolup kalat eken. Antkeni özübüz bilbegen nerseni haram dep je haramды adal dep aytkan bolsok, anda Peygamberimiz aleyhisselam alıp gelgen şeriatga biz koşumça koşkon bolobuz. Albatta bul nerse taptakır to'g'ri emas bolup eseplenadi. Şeriatımızga amal kılgandar Kur'an-ı Kerim'deki buna bugün Cuma günü Cuma jönündögü sürenin başındagı ayatты okuyturgan bolsok, Allah Taala mınday deyt: Ya eyyühellezine amenu iza nudiya lis-salati min yevmil cum'ati fes'au ila zikrillahi ve zarul bey'. Zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemun. O iman keltirgen mo'min musulmandar, o mo'mindar, iza nudiya lis-salati min yevmil cum'ati, Cuma günü azan aytılınıp Cuma namazga çakırılsaňar deyt. Fes'au ila zikrillah. Allah'ты zikir kılganga şaşılgıla, Cuma okuganga çurkagıla deydi. Vazarul bey, sodaňar taştagıla deydi. Tirичилиňer taştagıla, Cuma'ga çurkagıla deydi. Koydun akırın jasap attım elem, uydun çöbün jıyıp attım elem, katırıma paypay alıp berip attım elem. Jok, anın bары soda satık. Oşol sawdaňy taşta, oşol sawdaňy taşta, namazga çurka deydi. Egerde in kuntum ta'lamun, eger sizler oşonu bilgen bolsoňar, Cuma kenin hakikat bar ekendigini deydi. Zalikum hayrul lekum, oşol sizlerge jakşyrak. Fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Cuma okup bitkenden keyin jer betine taralgıla. Jer betine taralgıla, Allah'tın faziletinden izdegile deydi. Bul ırzyk tapgıla degen söz. Demek Cuma günü iştese bolbayt degen söz to'g'ri emas, iştebese bolbayt degen, iştese bolbayt degen. Jok. Cuma günü de iştese bolat. Bolgany Cuma'dan keyin, Cuma bitkenden keyin işteş gerek. Cuma söz dem alış boluş gerek degen söz al to'g'ri emas. Al to'g'ri emas. Al to'g'ri emas. Cuma günü Cuma okup bitkenden keyin iş kılıp taral deydi. Esalgınaysa ruhsat. Biroq iş degen aram dep aytkan taptakır to'g'ri emas. Vazkurullaha kasiran la'allakum tuflihun. Allah Taala'nı köbürök zikir kılgıla, Hudaý Taalam sizlerdi inşallah ahirette tozok azabından kutkarlıuçu bolorsuňar deydi. Allah Taala Bakara suresinin 286. ayetinde aytat: La yukallifullahu nefsen illa wus'aha. Allah Subhanahu ve Taala insan özü kötörüle turgan nerseden sırtkarkı bir nerseni jüktöbeyt deydi. İnsanga Allah Taala jüktögen jüktün bardygy bu jеңil bolup eseptelet. Eger Allah Taala sizge şeriattan bir nerse buyursa, anda oşol nerseni siz söz atkara alasız. Başka bir ayette Bakara suresinin 185. ayetinde yuridullahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul usra. Allah Taala sizlerge jеңилдиктерди kaalayt, jana sizlerge kıyınçılıklardı kaalabayt deydi. Demek Allah'ın şeriatının bardygy biz üçün jеңil bolup eseptelet. Allah Taala aytat Nisa suresinde yuridullahu an yukhaffifa ankum ve khuliqal insanu da'ifa. Allah Taala ependelerim sizlerge jеңil de tipergeni jakşı göret, kaalayt oşol nerseni. Oşondo ele insan alsız jaratılgan deydi. İnsan jaratılışından alsız, insan jaratılışından dayıf jaratılıngan, Allah Taala'nın jardam menen gana özüne jakşılık alış gerek. Antkeni sen alsız jaratılgansın, oşol sana jibere turgan şeriattın özün da Hudaý Taalam sana jеңil kılıp berdi. Muna uşul ortoluk dindin özögü dep aytat. Urmatly bir tuğandarım, Allah Subhanahu ve Taala orta dinibizdi karmanıp
takva insanlardan bolğandı Hudaý Taalam nasip etken bolsun. Hudaý Taalam jakşylarga şerik, jamanlardan alys kılsın.